Vlog. Ljudi me često pitaju kako to snimiti svoj vlog. Vrlo jednostavno. Smislite neku cool ideju i snimite se. Ako vam je lakše, možete zapisati na papir, ali svejedno, vaša želja. Ali samo, please, nemojte biti oni dosadnjakovići koji, snimaju sve o svom životu, pa čak i kad im pas spava, pola sata ću ja gledat kak njihov pas spava. Znam, slušajte, najbolje. Ujutro se rano probudiš, uzmeš kameru i ideš se snimat. Dobro jutro. Malo sam se probudila. Malo bi pričala s vama. Ljudi, fakat, ko to radi? Najvažnije je da vas zanima tema o čemu ćete raditi i odmah će zanimati druge. I vjerujte mi, pogledat ću vas. Za snimanje je dobra svaka kamera. Fotić, mobitel, web kamera. Ipak, što veća rezolucija slike, to bolje. Kameru postavi u visini očiju i onda još malo više. Evo, ovak je full dobro. E da, ne zaboravi na svjetlo. Ovako ja izgledam bez svjetla, a ovako izgledam sa svjetlom. Vlogovi bez svjetla su mrak. I bez veze, i nisu cool, i A nije cool ni kada je iza tebe prozor, jer onda u kameri izgledaš ko silueta. A sad zvuk. Mama, jel možeš ugasiti usisavač, please? Imam vlog. Znači, bitno je da si dovoljno blizu kamere da te ljudi čuju. Jer, ako nisi, ne čuje se baš dobro i nećete niko razumjeti. Govori glasno i jasno. Jer ako budeš neki tihi jadničak, mrmljavac koji će tiho pričati i niko te neće čuti, mislim da ću pogledat neki drugi vlog. Najbolje od svega je što možeš ponavljati do savršenstva. Jer ljudi, postoji montaža. Koristi bilo koji program jer svi su dobri za ono što ti treba. A to je izbacivanje dosadnih dijelova, pauza i grešaka. I da, videi se ne šalju s muzom. Nema skidanja sa YouTube-a jer autorska prava su autorska prava. Osim, ako nemate svoju stvar ko ja. Kada video